मारो अगर न मारो ये भजने रखता काहीच ए जोक मारा बना माटीर बेटा जडीचू मोर वेती मोर वत माटी वेतो काही क मोर नाचच मोर आसू स्वतः पिले तडेन गर्भवती वेताडीन बेटा जडीस तू कत वेतो ए भोगलास मुंडेरा आणि माटी बिना जडे ની કે છે વાહ 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 माटी बिना जडे ની કઈ મોરેલ माटी છકાઈ આડી છે પાછો કોણ મોટો વેગો કોણ મોટો વેગો આવા આવા બના માટી રો બેરા જણી તો बना माटीर बेटा त बाई जणीच सामळ कान भरल अजी कचा अजी काही कचा मग लागो एकल टाइमेन 15 तांडरी करलो छु तू एका ती करला केन आवा आवा या एकी रस पेट भराय कोणती एकी ना जी सरियागी देख रो कोणती 15 तांडरी करू केरोस आवा किदो ने किदो 15 तांडरी की रोज के ताणीन भाई केरी छा आवा आवा 15 तांडरी रो एक लो धणी रे ओ तांडरी का बोली चाहिए जयराम चव्हाण भी आपण भजने समान 501 रुपया सप्रे मिळ दे छ बंजारा हा काचे कोडी रो दुकाने आलो आपण भिया आज रोडी ती 501 रुपया सप्रे मिळ दे छ धन्यवाद बाई केरी छ 15 तांडरी रो एकलो धणे पण वो तांडरी का कोणी जणे काही कम पडवतो होत हा सगळी याडी सगळे हजारो हाती दे वाह 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 काही का छ 15 तांडरी रो एकलो धणी पण तांडरी का कोणी जणे एका नीरा ये उपरे ती बरे माटी दिसारे जनो माई काई छे ની ભાઈ का એનું ટેસ્ટ કરા જો છે ને કંજા કાઈ મારો માટી છે હા તારા જ એકલી રો મારો ગમે એ હીરો છો કોણ हमारो તાર હીરો છે ને એક જ વાર સાથે મે આવે તો ની આઉટ છું એક જ વાર સાબે મોર દેગો છે આવા આવા જેથી 15 તાંડરી કીધે બાપ નંदा कतरी कीना काई करन छोड़ नाके बरे का कोणी हजी काई को के काई के मुंडो चुमाचा आहे काळभर कोणी तम तांडरी मुंडो चुमता भाई भेसीर मुंडो चुमो हा बस तांडरी चाय नहीं आलो तांडरी चाय ने हावा तांडरी चाय नहीं अजी मग गंगा चुमार छोटी माहिती हेट उतर कच ए बेकली कोण गाएगा आसरी के पाप पीरी पाप धोए नाही चुमा गंगा वाह वाह हेती कचा कोणी ही ही माटी वेगो चहापा ताळे सरी केरो धोरी चुपा
બેટી કાઈ છે ને એક જ સાથે ભાઈ ગપ સોજાનું લોડી ઊંડો વાહ 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 આ ભાઈ કેરી જી માટી વેગો चा हाप आ તમારે સરીકે હજાર માણસે ધોરી પાપ વાહ 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 તમાર પાપ ધોએ સારું નો પવિત્ર કે રાગી ચુ ગંગા ગંગા ચોટી પર બેઠી છે ના માં તમાર ચોટી પર બેઠી રે जना थंडो गारवेची नितर तू विष पिले ताणे ने अरे तू गर्मी में मरो तो कोण गाईंगा जेती कचा तो ना हिजडा कुकाई भरला तो अरे थोडी नाला होली बायला तो तमने कोनी केरी हां तम विंडे में जाए तमार छोटी पर में गंगा वेल बेटी हां हां अरे माना ले लाए भारी बात माडो वाह 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 ए पुराणे वाच 60,000 वर्ष तपस्या माडो मार से लागो पोत पडपोत से मर गए छ म्हणून झूठ करे सारो ए गंगा मैया तू हेट उतर के लागो वाह वाह कोई उतरी कोनी तमार ऊंचे में राजा भगीरथ तप माडो मार ना मेर माडो के उतरी पण मां हेट जर पड़ी कतो सारी जगत प्रलय में जा सेज लोक में राजा छ वाह जना तम जोमणी भगवान शिवे ने अरदास की दे वाह मक लागो गंगा मार चोटी पर ले लू छु म थामरा को चुके जना तार चोटी ऊपर मोती छु मा वाह 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 हां भाई ती मोटो कतवे चिरे तू हां अमर ताणेवर वालो देवराज चव्हाण 100 रुपया दे रोज और साथ साथ मानसिक राठोड की भजनाजी मनोरंजन राणोगर केलो 1000 रुपया दे राणोगर मानसिक राठोड व्याज वनवडी ती 1000 रुपया ने देवराज चव्हाण आज हो भाई वडी ती 100 रुपया सप्रेम भेट द छ धन्यवाद धन्यवाद सामलो काई का चाहिए काई केरेच के लागो तू कत मोड वेती वाह 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 तार गोर की वहां धरती पर तार पुस्तके बेणो पण गोर माटी ने नायकी कोण दिलो वाह 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 वत बेणो पण नायक केन कना हकारे चकन केचो वाह वाह मार कना गोर संस्कृती आणि रीती रिवाज का जमणे एक मराठी बुक छ वो नसे 10 कवी लकमेले छे वाह 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 तामरेर पत्र कायचो प्रिंट करून घालमेले छ ओमाई वात मळी जमणी केमा गोर मळी जमणी तू केरो छे आणि बाईर मळी जमणे बाई केरी छ एक पतिव्रता बाई हां पतिव्रता बाई आज पतिव्रता बाई पतीन स्वर्गे तिला इस्तम एका लावणी रस लाव योग्याला ये बाई ये तिनी देव ये आपण धणी वेते आवने हम धणी के लागो 15 एका तोय जणा येणो रे आवने म पारवता व्यक्ती तार पेटर एका तोय जणार व्यक्ती कलंकचा भरच्या तळी चुपारी तेल ए हिजडा भराय आंबे भाई येन हदबत सकाई छेरी बार हिजड़ा केरी छ अन अंगड़िया काई के छोरी छोरा होच कन के वाते रवता सामलो सामल ए मार माटी गोरा काय गो एवढी सामल ए हमार छोरान काय करे ए सामल तमार छोरान
वात मार सांभाळ का बाई वाह याडिया आओ अबे 4 मीना फुटन 4-5 दिन वेगे हवा हवा तो अबे मशीने आपलीच्या भेटाचं भेटीच के ना कळ जायचं हवा हवा हा कोणी मशीने पर चेक करायचं करा करा चिने शांत सांभाळलो यो चिने शांत सांभाळो भेटाचं भेटी मालूम वाचा वाह वाह पण पेना ज्योतिष यो दवाखानी व्यक्ती कोणी काही व्यक्ती कोणी तो हे बाई ना भेटावच भेटीवच खूप येते ते वाह 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 काही देखन घेते ते आहा दिगल कोटागी मातो फरलो वाह छोरा वचन छोरी वचन केरो जेबे अबे तो मशीने आमेली छा पण पेना पेना ज्योतिष व्यक्ती वाह बरे बाईने देखली देतोच केते ते वो कुणसे हाव भाव ती केते ते केना छोरा वचन छोरी वचन वाह 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 जेती कछा हे तू माटी काही उपयोग करू छै ना भाई ती मोठो कनाई जी वेसने आवा ए माटी बेटो पळे कांदा पा ई बाई चली रे जावा हाँ भाई तेरी जो माटी बेटो चली पड़े कांदा पर ये भाई चलेगी चांदा पर वाह 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 चांदा पर जामली चढ़िया भाई यो भाई रो हड़ता अगर देखो तुम ये माटी 1 कोटी रो बंगला बना मेले वाह अगर बंगलार माई भाई न रहा कतो ये बंगलार कोड्या मळा मांडला कच्छा हवा हवा जती वाह भाई समाजारी शांचा भाई जरूरच आहे काय हा, तेरा जवान मंडळी तडे स्पष्ट सिंगर जो ओरडीतला प्रत्येक वाटे हम मोर्चा कछ आहा आणि करागो डोकरा मरगो तो हमने नायकी मळ जावच तोन काही नायकण कच काही कछ वाह वाह डोकरा मरगो तो तोन रुमाल दिए सेज दिए रे आवा पण ये बेटीन भी आ देरी काही या बेटीन भुरिया देरी काही अच्छा बेटीन भुरिया देरी काही दच्चा ही पद्धत छ पण थारोज के कोणी गोरमाटी पंचायत राजा भोजन सभा सगळ कचेरी 50 लाख अन 50 लाख कण के कोणी वाह वाह 50 लाख कजोणी तम वेतन अन 50 लाख कजोणी बाई मन क्या रहती यो पण ओळखन लिदेने कोणी के दाणी बाई ओ छेटी बेसगिन तमने मोठ पड दे मले वाह, जती वाह. भजनेन वेळावेगी आताच भजनेन हरी करा धन्यवाद धन्यवाद हा